ซื้อกับข้าวค่ะทุกคนอันนี้บูมเบอรี่นะคะแบล็คเบอรี่เรดเบอรี่สตรอเบอรี่แบล็คคอสเตอร์สตรอเบอรี่เยอะปะถ้ามาชิวเดี๋ยวซ้ำเดียเนสโซเป็นดีป่าดูเสียแฟชั่นnej, det er 200. Det er 250 gram. Ja. Det er lige mig. Det er lige mig, bare gode. Det er min tiger elsker den. Jeg tager en til ham. แตงโมนะคะอันนี้เป็นผลไม้นะคะทุกคนผลไม้แต่คอสเป็นอาดิดะป้าเราเรียกลูกอะไรคะลูกพับแต่ไม่เอาเพราะว่าแบบนี้มันจะออกฝาดได้เถอะดิลูกพำนะคะทุกคนลูกพำค่ะลูกพำde ser rigtig godt ud. Det ved jeg ikke, er det sur eller sød? Nej, det kan jeg ikke svare på. Jeg spiser ikke meget ved blå. Ja, det gør jeg. Og อันนี้ก็เป็นขนมปังนะคะอันนี้ก็เป็นพวกของกินพิซซ่าขนมปังพิซซ่าที่ของกินเป็นขนมปังอันนี้เป็นผักช้อปปิ้งกันเถอะนี่เป็นพวกแป้งอันนี้คือน้ำตาลนะคะอันนี้ก็เป็นพวกเนื้อHvad koster det? Den der, den koster, det står på. Jeg kan ikke læse lige godt. Ja, der står, det koster 55 kroner for et halvt kilo. Men, okay. Ja, det er meget. นื้อบดเนื้อหมู Jo, det er 86 kroner. 86? Ja. Det står først faktisk. 86, 82. Og der er 7,9, 97 kroner. Det er ikke så meget. Bye.อันนี้เป็นพวกสกิงเกอร์นะคะเป็นพวกอันนี้สันหมูEr det billigt toilet? Jeg kan ikke bære det. Det er billigt, det er stort. Ja, 69 for hvad? Hvor mange ruter er det? Det siger ikke noget, hvor mange ruter. Men det er 20. 20? Ja, der er 20, ja. Ja, det er billigt. Ja, det er det godt. Det er meget billigt, og det er store. Ja, det er 3 lag. Og det er 4. Ja, det er sgu 4 lag. Ja, det er meget billigt. Ja. กระดาษเช็ดชู่ที่นี่แพงนะคะทุกคนอันนี้20ม้วน69 คนSkal jeg købe ind? 5. Jeg vil gerne have. Men det er tungt for mig at bære op. Ja, de der vejer ikke så meget, men jeg vil ikke, ellers så kan du vente med kuderne, så jeg kommer derind senere. Ja. Det kunne vi jo godt. Så kommer jeg ind, så tager jeg med rundt. Så skal du ind. Ja. Jeg synes, det er billigt. Ja, det er det også. Jeg har lige købt.
Jeg kan ikke huske det. Men det var så ikke ud trælæs.อันนี้เป็นปลาเป็ดอันนี้ก็แช่แข็งนะคะเฮ้ยกุ้งโอ้ Hvad skal du have? Hvor mange æg skal du have? 2? Jeg skal have 2 pakker 10 ตัวน่ากินน่ากินน่ากินมาซื้อไข่นะคะไข่แพงค่ะทุกคนถ้ามันถูกก็ต้องมาซื้อนะคะให้ตาเอา 2 แพง Det skal være ovenpå, ikke? Det er jordbær, det skal være ovenpå. Jeg kan lige sådan her. Hold lige den der, og så sætter lige den her ned, sådan her. Og så er den der. Og så sætter den der ovenpå. Ja. Sådan. Og hvor er yoghurt? Giv mig mig. Yoghurt på. Så lidt op til venstre. Hvis ikke de er lavet. Det er pålægget.นี่เป็นพวกชีสพวกนี้นะดูค่ะไข่แพงๆทุกคน Hvem skal købe, hvis det er så dyrt? Det er den der sejle. Ja, det er små. Vi skal være heroppe af et eller andet sted. Ja. Det er ikke udenfor. Nej, det tror jeg nu ikke, fordi der er Yoghurt. Vi har æg her. Du skal finde.ไม่เจอนะคะทุกคนนายกแบบไม่เจอเนี่ยhvorfor det er cirka 6 kroner. Det er økologisk. Er det der i den eller i Netto? Nej, det er ikke i Netto. Nej. Det var ikke det. De er let at se, fordi man kan se det der på. Prøv lige at holde den der. Medarbejder til kasse 4. Nej, Kjæs. ใส่กาชอบเป็นปลานะคะทุกคนเป็นปลาทอดให้เด็กอร่อยอันนี้เป็นพวกปลาแช่แข็งค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะของกินเยอะแยะเลยนะคะของให้เด็กกินก็ปักเดียว Det var der i dag, ikke også? Jo. Nå ja, fordi der er nemlig forskellige dage på i det der. Nå, jeg tror det var i dag. อันนี้เป็นพวกตีแข็งนะคะตีแข็งพิซซ่าโอ้ยแอดลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching สวัสดีค่ะ